Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag itakat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Franco. Iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Dua a babae tinapasungbat ko. Ket agpilpili a kadakwada, iti idatag ko iti altar. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Franco, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Aging kakano ti panaguray ko iti sungbat mo, Daniela. Pangasim, di na kuman parigatin pa'y. Sige, sungbatan kan, Franco. No kasta, agayan ayatan? Wan, agayan ayatan. Agyamanak, Daniela. Naragsakak unay, tas sinungbatan na kon. Arakupan ka man nga ron. Franco. Daniela. Daak ito'y. Buyaan kayaw. Ay, Ala ni Tatang. nakababahinan kinitatang mo. Ay, Rabi ay. Agawid ka na lakay. Alas 9 ni ti Rabi ay. Sana bale, tadamot motor nga pagluganan na, Tatang. Rabi nga roden. Ay, agawid ka na lakay. Ala, inakon, Daniela. Agkita tantulangan itong bigat. Umay kan tulatan dito iti kastoy arabi. Gaputa awan wayak no bigat. Adaak ija pwesto. No kasta, mapahanak to ijay pwesto mo. Impay-pay sumgayam timbay dito'y pwesto, Franco. Katwin na, takailiw ka ang makita. Sika inagkanak matan. Kababain ka dagiti makakit-kita. Anya ko ma, ket agayan ayat tamat. Mabainak nga ron. Anya ko matipagbainam. Arakupen kanto pa iti sangod Ay, saan Ala, agtugaw ka dita tagpagata nga kiti merienda. Nelia? Ika man gumatang iti naimas sa merienda? Wan manang. Agawaam Mabit lang, taikan ka iti igatang mo. I love you. Apa nagbinsuot ka? Di mo kaya ti agak ko? Sa dino tinapanam itay agsapa. Apay adyak makontak ti cellphone mo. Apay nga itaka lang asimrak. At dalaki na sarita ka tao. Asino? Tay may sagayim ko. Nabayag namin na di kam nagkita. Iso na ibayag kami nagsarsarita. Amangan mo't no ada in date mo asabali. Anya? Awan, Margie. Amo matasi ka lang ti ay ayatek. Sigurado ka? Wen, ala, inakon iti lamisaan ko. Tado pa iti aramidak. Okay, inak matan itilamisaan ko. Sa dino di ba pananta, Franco? Ijay balayo, itulod kan. Kunak man agpasyerta bay. Saanan? Agpasyerta ko ma. Diyak pa'y kaya ti agawid. Itulod kan. Isardang mo ti motor mo. Oh, aday ta. Insardang kon. Bumaba. Ops. Anya ti aramidem. Apay abi mabaka. Ulbod ka. Kunang agpasyerta. Ita, itulod na kun ijibalay ni. Kat sa dino ko matipapananta. Ijay mall. Masadutak ang mapanijay. No kasta, agbreak tan. Ha? Ditakan. Napanan? Anya di kunan? Ag-break kami? Hoy, Margie! Agsubli ka, tagsarita ta! Oh, apa insan? Nakaumay ka man? Wininsan, umayak lang makisarsarita kan ka. Nusanak ang makasinga. Saan matkat di? Oh, anya ti pagsalitaan ta? Sinong bata nak ngaminan tay may kadwa nga inarem ko? Tay ko nam anam-am mo iji Facebook? Wen, kasinsin. Ha? Ay, unay kan? Adala nga rodon di girlfriend mo asuplada? Ita, nagaram ka manan? Ag gusto ak namin kini Daniela. Kat, kasanon tay suplada akaayan-ayat mo? Kayat kumat ni Margie, gaputan na pintas. Kat ni Daniela, saan ka di anapintas?
Nagdumada iti kinapintas. Ni Daniela, simple lang nga babae. Ni Margie, social. Anya ti trabaho ni Daniela? Adda pwesto na apaglakwan iti frozen foods. Dayta ti diferensyada. Ni Margie, kat mangup opisina. Idinto ta ni Daniela, kataglaklako. Ngam, di mo tagibasitan ni Daniela kasinsin. Ngamin, sigurado nga agur urnong dayjay. Amangan kat no dapay urnong nan a. Kasta ti kunana. Adda ka nun basit urnong na. Kat ni Margie, adda ka din na urnong nan. Awan na sasaw na kanyak. Kan gastadora ni Margie. Paggastusan na dagiti pagpapintas na. No daduma, uray ka susweldo mi. Naibusan na dagos ti kwartana. Kat umutang kanyak. Ha? Ngam di matagbayad. Kasta? No siya pili kasinsin, mas pilyat ni Daniela. Jack kayat ni Margie agastadora. Kasinsin. Ngam kati, paliiwan pa iti ugali ni Daniela. Wen, kasinsin. Ngam, Anya tingam. dakkel abidot ti inaramid mo kasinsin. Agasam ta pinagsukot mo ti girlfriend mo. Wen nga rod. Iso nga ita, sigurado nga agparikot ka. Prutas para ken ka, Daniela. Agyaman naggastos ka pa ilang. Basit labahan nagdayta. Kan may saan mo ta masayang? Takanan nyo may. Agyaman O, kat nakaumay ka man, rabiin. Pasensya ka na. Nag-overtime ak ngamin ni opisina. Di kagdanag. Sana ngagbayag. Iti kasta, saan ka mapuyatan? Okay lang. Saan mat ka na yun? Ay, anda ati toy. Adda man ni tatang mo iti asidagta. Ay na, di mo latan ikan ka no. Kasta talaga ni tatang. Ay, naimbag arabi iyo, tata. Kasta may. Ngam na Alas 9 iti rabi Wen tata, sana ngagbayag. Rabi agawid kan. Tadi ka makasinga. Wen tata. Agsarita kami pa iti 30 minutos tatang. Sakbay nga agawid. Sana bali? Baliwak tulangan ti umay. Kat isap-sapak ton. Sige. Wen gayam, Domingo inton bigat. Saan ta ka di mabalin ti rumwar? Sige. Rumwar ta. Makimisa ta. Ang dagasan nakto ija pwesto. Kaputa masapa kami nga aglukat ija pwesto. O sige, dagasan kanto ija pwesto. Hello? Franco, apay anak ka off the cellphone mo itay. Nalobat. Inawagak ni nanang mo itay, kat ko na nangaawan ka pa iti tabalayo. Apay, sa dino pinapanam? Ata ka diin date mo sa bali? Awan. Sige. Kahit konti maturog. Bye. Ay, nagalas at talaga ti ugali ni Margie. Kasla madismaya akon kenkwana. O kasano, Intan? Sige. Nelson. Si kapay lang ti makamo dito'y pwesto Un manang. Si kanto lang ti sumublat arumwar inton malam. Sige lang manang. Inakla makimisa inton malam. O sige. In kami mat makimisa itang agsapa. Si kanto inton malam. Un manang. Intan Daniel. Makimisa tabay. Sambutan tatiw mo na amisa. Sige. Nakimisa kagayam, kasinsin nena. Wen, Jack namaan ang makita ka dito ya. Wen. Kadwak gayam ni Daniela. Daniela, ni Nena, kasinsin ko. Hello, Nena. Hello, Daniela. Napintas ka gayam. Thank you. O ala, umunag tayon. Franco? Ni Margie. Ha? Apay anak ka off the cellphone mo itay. Ngam adda kagayam dito ay. Inawagak ni nanang mo. Kat ko na naarimwar ka. Nga adda ka no kadwam ang makimisa. Siyempre, siyak ti kadwana ang makimisa. Asino kumapay? Kat? Asino day ta kadwayo? Pagayam ko.
Oh, ala ka sinsin. Umunag tayon. Sige. Nasaysaya ata na lumiklikak ita kada Daniela kan Margie. Anyamot ten apan nakairanranana. No apay nga imay pailahan ni Margie. Mangparak iti pagluganak. Tamapanak laangan iti pwesto ni Daniela. Urayak laangan ni Jay. Manong, ayan ni Manang Daniela. Apay adi mo kadwa. Nalpas ka din ti misa? San pay? Ngamrimwara ka Jay simbahan. Tamad iti tiyan ko itay. Agkiwar maten. Kat ni Manang Daniela ngay. Pinanawa ka Jay simbahan. Palpasan na pa'y ti misa. Kasta ka di? Nelson, nasimpet ka din ni Daniela. Una, Manong. Nasingpet. Nagagatpay. Ken saan an arte. Nagasat ka. No isu ti makatuloya, Manong. Kasta ka di? Awan makunakan kwa na, Manong. Franco, ada ka dito'y pwesto? Uwan. Kadwam gayam ni Nena. Simuro takkan kwa na dito'y pwesto na tapno makita. Iti kasta, dito'y ako nagumatang iti frozen foods. Kasta gayam. Ni Margie, danda ni malpas ti misa itay rimwar. Dinto pa'y nagtagtagari di rimwar. Daniela, agpakada ako na. Sana bale ta nakita ko dito'y pwesto. Umayak to gumatang dito'y. Sige, Nena. Kasinsin, umuna akon. Sige. Franco, kaya't ka kasarita. Ngam saan dito'y pwesto? Mapanta iti restaurant, iti asidag dito'y pwesto. Sige, agkapita, Franco. Sige. Franco, asino ni Margie? Ada ka dinaskan amaamuak. Ni, awan. Maawatak nga da nagkinaawatan yo ado ha. Kwa. Awan nagkinaawatan mi. Awan nagkinaawatan yo. Anya nga ron ti kayat na asawan ti nakita. Idi mo nagtayo ijay simbaan. Kimpat iti takyag mo ni Margie. Sakit nagkaabay kayo pa iti tugaw. Kwa. Saan ka di arumbang asyak ti kaabay mo? Tasyak ti kayan ayat mo. Kasya lang kami ni Margie. Franco, panagkunakit adanaskan nga ornusam. Iso nga ita, nasa isayat no waswasan tanti amin kadata. Ipagarup mo ka di ajak maawatan titigtig na yung ka ni Margie. Agayan ayat kayo, nalawag dayta. Daniela. Ilibak mo man kan saan. Ngam kasta ti maawatak. Iso nga ita, agwin na suwasta pailaan. Katno na ornos mo ti amin. Ada aklat ta dito'y nga guruoray. Ngam no awan mauray ko. Nalapit ni Margie ti talagang ay ayatam. Saan asya? Ngam, Daniela. Diyak kaya ti kastoy a sitwasyon, Franco. Agwin na suwastan. Nasayatayin may kaditi balay, Franco. Kaya't kong agkalaysatan. Anya? Agkalaysatan, tapno malpasan. Ngamawan pa urnong ta. Nagastos ti kalaysa. Sikat ti lalaki. Iso arumbang asikat ti aggastos. Makaamukan nga agremedyo. Ingka umutang no iso, basta agkalaysatan. Anya? No talaga nga ay ayatan nak. Ikalaysan ako iti kabiitan na panawan. Diyak kaya ti agapura iti day taabanag. No kasta, agwin na swas tangarudan, Franco. No para kanyak, okay lang nga in-break na ka ni Margie. Tatalaga adyak magustuhan ti ugali na dadya babae. Si kamot la mismo tinagkuna, ama dito ugali na. Basairak. Gapotayin break nak ni Margie. Kasla diyak kaya't nag-break kami. In-break na kan, iso abay amon. Bayam tagsapol iti mangikalay sa kankwana. Tangay agapuramet nga agkalaysa. Daniela, kaya't kakasarita. Iso nga inawis ka dito yung restaurant. Anya ti pagsaritaan ta. Panghasim, tay kan nakiti gundaway.
Agsinubyanta ko man. Imbagak mat nga orno sampay ti amin. Sakbay nga agsubli ka kanya. Daniela, Diyak kayat nga agsinublyan ta. At ilinaon ti pusom kat ni Margie. Aklunat nga ayatan ka, Franco. Ngam, nasakit kanya nga dagayam ka inaagaw ko. nag-break kami kini Margie. No kasta, ikampay iti gundaway day tapusom amang rik na. No asino talaga ti ipit-pitik na. Daniela, Tingi-tinga man na imbag. No asino talaga ti ayata. iti panaglabas ti aldaw, mariknak, ani Daniela at talaga ti ayatek, Mr. Lonely. Ngam idi dakamatek ti panagayat ko kenkwana, saan nakon nga ayaten, ket likliklikan nakpayen, kastan, ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Franco. Agyamanak pagayam Franco iti daytoy apakasaritaam. Saan anasayaat a pinaggidan mo ti dua akaayan-ayat. Tatalaga asaan anasaya at ti ibunga na. Ala, no talagang ayatem ni Daniela, ano samlata asarungkaran. Ket ikarimmet iti bagim, asaan mon nga uliten ti inaramid mo. Tano uliten pa'y, sigurado, asikan ti madaksan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni pagayam ang nagpailinged itinaga na Franco, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailingad itinaga na Cyrus. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Napunwanak, iso nagdesisyonak nga aramiden ti rumbang. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Cyrus. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Alan apare, italaang mat. Manipod adan girlfriend mo. Di da kan maawis no adda gimik ti barkada. Pasensya ka na talaga, pare. Agpaspasukon kami ni Vera. Ket masapol ang makainan na. Tada duty na inton parbangon. O di ba gamag taxi? Uray ta italaang mat. Ay, kaslasan mo nga mamo ni Vera, pare. Ay, nusaan ko lang ay ayatan. Nabayagan na pinanawak. No apay nga isupay lang amin tinapilim. Isungarod di ay ayatak. Di mo pa'y lakit panawan. Ay ayatak ni Vera, pare. Sunalaang, tanapagla na silosa. Awan pilpilyin na. Uray da kayo abarkada pag silosan na. Ay, nanyangay nga rod. Talaga saan da ka makadwa inton matamtama? Ay, pasensya kan, pare. Ngam talaga sa anak ang makasurot. Sigurado, apa anak manan ni Vera na sumurutak kada kayo. Awan ka di ti papanam kalpasan ang makapangantan. Awan mo't manan. Ada ka di paramig mo. Adda ko mga rod no masangom an. Anya dayta. Ibaon ka ije bodega. Mapan ka mga lakadagiti na ibos nga stocks tayo. Sige manan. Itid muntukan niya noon niya dagiti awan nga stocks tayo. Itay ka pa'y nga awagan. Apay asaan mo asungsungbatan ti awag ko, ha? Vera, saan ka di nagsarita tan itay? Imbagak mo't akadwak ti kabsat ko nga umay dito'y a restaurant. Diyak nasiputan nga umawawag ka. Di ko namket di. Rigatam launay ti mang sumbat iti awag ko. Oh, Vera, saan ka nga agiskandalo? Nagado ti tao. Kumikita dan dito eh. Tinasayaat. Agtugaw ka, takadoan na kami amangan. Saanan? Awan ganas ko.
No itay nakpay ko mga inawis tinalaing akabsat mo, dinagmayat ko ma, ngam saan mat. Amangan no, adamot importante apagtungtungtungan nyo, kat saan amabalin amangag ko. Apay kasta ti ugali ti girlfriend mo, Cyrus. Idi pa'y lada mo, jakon kayak ti ugali na. Pasensya ka la kumanmanan. Jak man amoy ti dayjay a babae. Awan nga, ti jak pakabasbasulan kan kuana. Apay, saan mo nga inawis amangan aya? Jak matam mo, akayat nati sumurot kadata amangan. Ngamin, tunggal awisek amangan nga adda kadwami. Hindi na kayat. Masapol adudwa kami laen. Ay, talaga nga rod asaan amaw-awatan ti ugali na no kasta. Pasensya ka la kumanmanang. Kasaritak tulatan, apaman ang makaawidak. Hello, Vera. Imawag ka mat. Sa dino niya yan mo? Agman maneho ak. Binaunak ni Manang amapan ije bodega. Lukasta, anya manan nga oras sa makaawid ka. Agawidak matla dagos. Apaman ang maalak dagiti ipapaalan ni Manang. Mabisina. Oh, di agluto kay ti kanang. Masadutak nga rod nagluto. Kat, anya nga ron ita? Ag-take out kay di makan. Orayan ka. Anya? Ay na, bisbisi na mula ang tibagim. Ang mga numabayagan, hak. Agluto kan, at numakapangan kan. Tiyak ka yan. Basta orayan ka. Isodarasam. Ay, inignan ti cellphone. Ay, una yun ni Vera. Apay anang bayag ka. Kat kinunakmat ang mabayagan, hak. Ala, yung kamanganan. Adda iti lamisaan ti take out ko akanam. Sana ko na mabisin. Kaya't kunti maturog. Anya, apay pa lang arod ang nagpa-take out ka. Mabisina ka rod itay. Ita, saanan. Anya kalakin din ay. Saan ka amaw-awatan? Apay aya, akasta kamot itan kanyak. Apay, anya ti araramidakan ka. Si kantupay ti saanan ang nasaya at ipagpakita na kanyak. Kita man tinaramid mo ita ije restaurant. Apay ngamin adinak inawis. Gaputa amok. Nga uray awisan ka. Saan ka nga manugot? Uray pay. Awisan naklata kumamot Unay ka na ya. Ala, wanan. Tapno awan ti apa. Sorry nga roden. Ala, inkamanganan. Tanarigat no mabisinan ka. Asino nga tati umawawag? New number mat. Ay, sungbatak. Hello, asino daytoy? Hello, Uncle. Nilulu daytoy. Naibusana kiti load. Kat adak piti pagadalan. Mabalintag pa load. Saan ko nga minamakontak ni Mama? Day talaga yam. Ala, urayim ti load mo, kaanakan. Thank you, Uncle. Sige, bye, kaanakan. Asino ti akin number iti daytoy? Jack amo day ta number. Nangalaam. Saan kan ang makapaglibak kanya? Saan ko nga rod nga amo day ta number? Sika no sa dino tinangalaam. Nakita ti call logs iti cellphone mo. Imposible asaan mo akabisado dayto ang number. Siguro, babaim dayto yan niya, kat nalipatam nga indilit. Saan kan ang makapaglibak kanya? Malagip kon. Dayta ti inusar ni Lulo nga imawag kanyak itay. Nagpalod, tas saan na makontak ni Nanang na. Naglaing ka talaga nga agrason? Ay na. Di awagam, tadamagam no asino. Amangan no kaklase ni Lulo. Ay na, mangrugi ka man ako nakon. Day talag birbirok iti pangapaam kanyak ti araramidam. Makaumakan. Anya ti kinunam? Makitam? Pudno siguro nga da babaim, isa maum-umakan kanyak? Huston, saan kan ngag sa upay? Makatitilan ti panagsasaom. Apay nga inom ka. Anyat orasan. Saan ka nga agawid iti dagos ni Vera? Nagapa kami. Manan? Ay, kanayon kadilatan akasta. Manang.
Kaslakayat ko na sinaan ni Vera. Ay, kunak pa'y mat no sagsaganaan mo ti panagkasaryo. Kumahmanang. Ngam kadagit ipakpakita na nga ugali na kanyak. Naawanan akong itiganas. Agsarita kayo anasaya at ibagam dagiti saan mo akayat nga ugali na. Ket no nakasagana nga agbaliw, di agtultuloy ti relasyon nyo. Ngam no saan na amabaliwan ti madi nga ugali na. Nasaysaya at langan nga agbreak kayo. Ngam jay kanayon kayo nga agapa. Manang. Manumot ti tawon mo an ading ko. Rumbang ko maamang asawa kamatan. Sige manang. Panunutak ka na imbag, ti kasayatan nga ramidak. Agawid ka kadi, wano dito ikan amaturog. Dito ako na maturog manang. Alang nga rod, isardeng mo day tapanaginom mo. Umuna akon asumra. Hello, Vera. No imawag ka, tapno apaanak. Pangasim. Diyak kaya't ti makiapakan ka. Paguli mo kang kumamot ng ti panunot ko. Sa di mo kayan mo? Kaya't ko ang talnapay lang ti panunot ko. Addaak dito'y balay damanang. Saan ka kading agawid? Saan? Dito yak amaturog. Please, agawid ka kuma. Maikawak itikawan mo. Agawid ak tapnoan niya. Tapno adda apaam. Saan ka nga apaan? Basta agawid ka kuman. Pangaasim. Rabiin. Dito yak ko na maturog. Maturog ka matan. Kaya't ka paya kasarita. Pagtungtungan ta kumadaytoy. Agawid ka kuman. Awan matlaang nasaya at aturungan ti relasyon ta. Iswa pa nagkunak. Nasaysaya at no agbreaktan. Anya, sana ka umanugot. Ay, ayatan ka. Diyak kaya't ka break ta, Cyrus. Diyakon maanusan ter aramidam kanyak, Vera. Agbalbaliw akon. Pakawanan na kuman. Pangaasin ta saan nakapanawan. Sige. No awanan ti ibagam. Bye. Dito'y kagayam anaturog, Uncle. Wan ka anakan. Saan na ka nakita? Tanasapak anaturog. Apay, asaan ka nagawid? Nagapa kami kan ni Vera. Anya nga'y tinagapaan nyo, Uncle. Tinamber nga inusar mo nga imawag kanyak. Impagarup na, ababaik. Ha? Nakabasulak gaya man, Uncle. Kuha ka anakan. Saan mo abasol day jay? Talaga lang anak kurang ti panagpampanunot ni Vera. Panagkunak ading ko, rumbang nga agdesisyon kan. No siyak lang ti masurot, i-break mo day di Vera. Manang, ikakpay ni Vera iti maudi agundaway na. Imawag idirabi, agsangsangit. Kat nagkaring agbalbaliw. Ay kat nasaya at anog pa'y sungag baliw. Ayun gayam, nakasaritak ni mama idirabi kaya't nakakano ang makasao. Iso nga agawid ka iti balay. Sige man nga ron manang. Nabayagan nga agpaiso, ajak bimisita ka ni mama. Nasaya at nakaumay ka, iho. Wan mama, nabayag mo ten, as anak-anak awawid. Pinaayaban ka, tada kayat ko apagsaritaan ta. Anya day ta, mama? Kaano ti plano maapan ang asawa? Bakit akon? Kayat ko kumamot ang makita ti apo ko kan ka. Mama, kita ka, nupod nung agbaliw ni Vera. No agbaliw lakit di, nakasagan ak amang ikasarakan kwa na. Ngam amom ka di asaan akayat ni papam ni Vera aparakan ka? Ikak pa iti maudi agundaway na, mama. Ngam no saan latang agbaliw, i-break kon. Apa sinurot nak, Vera? Napanak iti balay ni manang mo, kat nakasaritak. Kunanang ada ka dito'y, iso sinurot ka. Ita, anyat ibagam. Please, Cyrus, agawid tan.
Saan mo kumamat nga aramidon kanyak ti kastoy? No maipasiguradong lakid ding agbalbaliw ka. Ikan ka iti maudi agundaway. Ngam no aramidem latta ti jak kayat nga ugalim. Agpinasensya talangan, Vera. Agyaman ak Cyrus. Ikarik, agbalbaliw akon. Nupod-numad lang agbalbaliwan ni Vera. Sumurot ka nga rod itakada kami. Padasam ti agpakada, no palubusan na ka. Anya? Ang pare. Tistingam lang pare, no talaga nagbaliw. Loko ka talaga pare. Katnos anak kapalubusan. Kaya't naasawan, asaan pa yan nagbaliw? Basta, padasam lang ti agpakada ken kuana pare. Sige, alaman langan. Oh, kunakman no ko na masumurot ka kadagiti barkadam. Nagbabawi ka. Simbakit ngamin ti ulok. Iso ang nagawid akon. Kasta ka di? Apag iso, nakaluto akon. Agidasarak tamangantan. Ay, maragsakan ak, Vera. Ngamin, ipakpakitam ti panagbalbaliw mo. Gaputa ay ayatan ka unay, Cyrus. Kwa, Vera. Kaya't ni Mama, asimpa akong tibiyag ko. Kaya't na mga asawa akon. Kat no itultuloy mo ti agbalbaliw. Sikat ti kayat kong ikalaysa. Oh, agyaman ak Cyrus. Ikarik, agbalbaliwak. Uray saan ama ka umay ni Manang Yola. Datalatan timangan, kaanakan. When, Uncle, adata nga rudan dito'y. Kan, naka-order ta pa yan. At 20 order yo, ma'am, sir. Thank you. Kaanakan. Kumusta mo ti panagadal mo? Sigurado ka kadimat laeng nga damagunod mo apamadayaw. Siyempre, Uncle. Siyak pa'y tikunam. Imala kan ni Mama. Kasta? Saan na siyak? Mabalin na tamat, Uncle. Kayo ikibay. Ang dagayam sa bali ang babae mo. May hako! Nagtigil ka, orang ka! Vera! Sumartangkan! Lolo, umay ka! Tumagdarkan! Uncle mo ni Cyrus? Pasensya ka na. Saan ko nga mo nga uncle mo gayam? Sorry. Saan mo nga igaman ni Lolo? Manipod ita. Aglinipatan, Vera. Ala, umay kan, Lolo. Itulod kan ije balayo. Kababain dito'y. Kikitaan na tayong dagiti tao. Pangasim, Cyrus. Saan ka pumanaw? Pakawanan nak. Tiamok namin kat babaim. Uray mampay bilang babae, Dejay. Saan arumbang akas jay tinaramid mo? Iskandalosa ka. Kaslasaan ka adiadal. Awan pa nagbain mo. Pakawanan nak, Cyrus. Diyak kabala na mapukaw ka. Huston, agyaman ka. Tasaan nga agidarom ni Manang. Gapo iti inaramid mo iti anak na. Dumawat ak iti pamakawan ka ni Manang Yula. Day tati saan mong aramidan. No saan mo akayat, timakang iti nasakit asao. Amum ka di. Nga idi pa'y ladamo. Saan nakaakayat ni Manang Yola? Insinak nga roden ni Vera, Mr. Lonely. Gapo ta saan na maikat ti sobra akinasilosa na. Tuy pagayam mo, Cyrus. Agyaman ak pagayam Cyrus, iti deto'y apakasaritaam. Ket ti makunak, saan nakamat nga ta ang mapabasol ni Vera no naumakan kenkwana. Tainik kamat iti gundaway ng agbaliw, ngam saan latta ang nagbaliw. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinaga na Cyrus. Manipod probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo.
ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Dario, manipod tagudin Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Longley, nangasawa ak iti inaunangam iti siyak iti 7 atawen. Naanos kanyak ti asawak. Dayta ti gapuna, ama aramid ko amin akay kayat ko. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Dario. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Amok nga damanen paglulukwam a babae. Talaga asakit mun sa daytan asaan mo a maikat. Agtal na ka, Mantes? Nabanugak? Isong agtal na ka? Ayan ti sweldom. Kaano pa nag-interes ka iti sweldok? Dakdakkel nga amang ti birok mo iti negosyom. Alam pa lang mo ti isang kabasit a sweldok. Awan lang aruden maitultulong mo kanyak. Agbabae ka pa'y laeng. Babae lang ti amom nga ibaga. Apay, ada ebidensyam? Awan ebidensya, nga mariknak. Adayamat kasta. Naabak ka ano korte ti pangibagam iti dayta. Talaga asaan ka alimpyo o kasoso? Neko. Oh, hindi ka kasta, ha? Mapan ka kiti ni tinigosyam, tayo turog ko pa'y. Kakaiso na nga awan trabaho kinton bigat. Agbaliw kang aminen, Dario. Agyaman ka, tanasing pati asawam. Uray namin ano nakaanatiliwan ang nagbabae. Pinakawan nakalata. Wan tay ayatan nak ni Tess, tatang. Lamlam yung aklang dayjay, may ayon kanyak. Kasanaw, numauman taon. Saan mat siguro, tatang? Anyasan? Kasano nga raw numaumakan ka? Saan na ka mabalin na papanawan iti balay, tatang? Ado ti bannog ko iti dayjay balay. Iso ajak to pumanaw. Kat agbalbaliw kang aminan Rumwarak, Tess. Domingo ita, awan trabaho. Aldaw, ti panagaliwaksay ko. Ti kunamkit di, babae manan, ti papanam. Anya, babae manan ngay bagbagamat. Nagpaiso asaan a babae ti papanam, isurot mo ti anak ta. Anya, kasanuak ngay makaliwaksay. Aginom kami, bakit? Ay basta, isurot mo ti putot mo. Padasam asaan nga isurot ti putot mo, tapo urak dagiti kawas mo, inton pumanaw ka. Padasam mapuuran. Pasok katakmatlakin ka. Saan asyak ti karkaritam, Dario? Nukunak apuurak. Salbag day tates. Impasurot nakit din kanyak ti anak mi. Oh, anya nga tati aramida kaya? Amukon. Ibatik kininanang ti anak ko. Bilinak ni Marco. At saan na nga ibagbaga iti inana nga imbatik kinilola na. Sa dino ti papananta, tatang? Ibati ka itayan ni Lolam. Kung nga mininanang mo nga isurot ka, maboring ka lang iti papanak. Isong agbati ka lang ni Jebalay da Lolam, ha? Diyak kaya, tatang? Sumurutakan ka. Saan nga rod ama balin? Saan ka makaayayam iti papanak? Sa dino nga minti papanam. Adda ka sarita kagayem ko. Aginom kami. Isu asigurado ama boring ka. Sige nga rod, tatang. Agbati ak iti ayan da lola. Ngam igatangan nak iti ayayam kuno sumangpat ka, O sige, igatangan ka to. Basta agbati ka iti ayan ni Lolam. Apay nga ibatim ni Marco. Awan aya ti kamsat ni Tess iji balayo akadwana. Adda, nanang. Ngam kaya ti asawa nga isurot ko. Alangan mo't nga isurot ko nga giinom kami iti papanak. Kasano nung maamuan ti asawam? No ipulong iyo, maamuan na. Ti man lang at aramida mo. Anya nga ro ti maramidak ngay nanang. Alangan mo't nga isurot ko ni Marco. Isardeng mo nga min at ti panaginom mo. Ay, agkapsutak no isardeng ko ti aginom, nanang. Naa.
Apay ang nagbayag ka. Itayak pa lang nga gururay. Pasensya kan, mahal. Impasurot mat ngamin kanyak ni teste anak mi. Inayayok pa'y. Imbatik iti ayan dananang. Imbaga, takayat na tinagbati. Kumpormilatan ti mapampanuno ti asawam. Katugali ti bumakit, Isinam nga minan ti asawam, Ay, sana mabalin, mahal. Siguradong agdarum dayjay. Ken amumat nga iso tinamnamaat. Kasunulangan nga itibiyag ko no sinak ti asawak. No saan ka lang nga ayatan? Nabayagan asininaan ka. Anusan nak ka din, mahal. Uray ta si ka matilinhaon ti pusok. Si kate ay ayatan. Ayan nga iti ay ayam ko, tatang. Jesus, nalipatak matan anak ko. Inton bigaton nga igatangan ka, Anya? Linastugan nak mat, tatang. Kunam nga agbati ak, tay gatangan nak. Ngam saan mat gayam? Ipulong kayo kan ni nanang. Ay, nagluko kan nga, ubing. Saan, Kaya't mo ka di nga aga pa kami kininanang mo. Apay ngamin alinastugan nak. Igatangan ka nga rod inton bigat. Basta saan ka nga agipulpulong. Sa dino tinapanan nyo kinitatang mo, Marco? Damagan nyo kan ni tatang, nanang. Kaya't kunti aginana. Sige, sumre ka kun iti kwartok. Nabannog siguro ti anak ta, Tess. Impasyar ko ngamin. Nasayaat mo at taimpasyar mo ti putot mo. Katuan o sige. Umunak matan iti salad ta. Nabanugak man. Nanang, itatawan ni tatang. Adda kayat kung ibaga kada kayo. Anya day ta, anak ko. Imbati nak ni Lola edi kalman. Sanak nga insurot. Anya? Talaga anak paklan nga ulbud day nga amam. Apin nga italaan na imbagam. Agungat day jay, numaamuan ng agipulungak. Siyakti makaamukan ka. Ipulong mo kanyak noong tan na ka. Agsagana kanyak ti amam, inton malam. Adda kayo gaya man, tatang. Ay, uwen, anak ko. Pasensya ka na. Nojak pa'y nakagatang iti ayam mo. Into nagsweldo kami, promise. Igatahan kanton. Saan na masapol, tatang? Apay ngay? Saan mo nakayat nga igatangan ka? Uray saanan. Taimpulong kun kaninanang, asandak nga insurot edirimwar kayo. Anya? Ay, unay kalakit din nga ubing. Kayat mo gayam nga agapa kami kininanang mo. Sige kung tandak, taipulong kayo. Isuti ko na ni nanang, ipulong kayo kanon noong tandak. Ay, unay na ya. Ala, mapan ka nga rod ijayan. Tama nga maungtan ka pa'y. Adda ka matgayaman, bakit? Kaya't mo tayo timplahan kay iti kape? Apay, amom nga dabason mo. Sikamat ngamin, bakit? Amumat nga inuman ti papanak. Ngam ipasurot mo kit din ti anak ta. Gaputadyak kayat nga aginom ka. Numabalin, likli ka mo ti aginom. Tasaan anasaya at iti salon at dayta. Isulang matiliw-liwak dayta, bakit? Ti aginom. Saan mo kumamot nga iparit? Uray ag babae, liwliwam mo ilaang. Awan nga rod babae. Ay nadaryo agam amutan. Saan mo ko mga urayan amapunwanakan ka? Uray kastoyak lang nga asawam. Ngam si kamat ti kang runaan kanyak. Da kayo iti anak ta ti kapadgan kanyak. Kahit saan kayo nga isukat iti uray asino a babae? Binulanak manin adi na oras. Ay saan? Bakit? Agpay suti bagbagak. Ala, aginanakan na. Mangantay tupay. Nakaluto ako. Apay nga ta, bakit? Kanayon mo tangag sakit ti ulok? Gapo iti kaiinom munday ta. Isu nga ta tiga po na. Padasam aliklikan ta ginom. Paliiwam no maikat. Kano saan? O, di agpa-check up tan. Ay, alaman nga rod, bakit? Sapay agulawak mat. Daytan. Sa grapo mo, ti panangabusom iti bagim. Gapo iti kaiinom mo iti arang. Nakawag ka, Matrina.
Adda ka di masapol mo? Ada kami nag-birthday a barkada. Kayat ka kumangawisan. Ngamin, amin dagiti barkada isurot dati boyfriend da. Ala, kita akno makaumayak. Saan mo lang akitaan? Agkari ka nga umay ka. Tano saan? Gumurakan ka. Ala, wanen. Kanayon ngamin ngagsakit ti ulo kadagiti napalpalabas nga aldaw. Iso ako nakaliklikak pay laang ti aginom. Ang mga nukurang ka lang iti danom. Kanayunam ngamin ti uminom iti danom Ala, wanen. Kaduaan kan to. Kunak lang arudan asar dengamon ti aginom. Ngamrumwar ka manen. Malum lang arudan. Imbes nga aginan aka. Ngam saan mo? Maudin apa naginom ko bakit? Birthday ngamin ti may sagayem ko. Jakmat mapagkit ka dan. Makaamu ka. Ngam no adda mariknam. Saan na kang iramraman, Basit lang ti inumag, bakit? Ala, makaamu ka kunak. Tangay di mo kaya't ti mabagbagaan. Pare, andan samot madi amarikrik nam Pasaray isardeng mo ti agtrabaho. Agulawak nga rod pare. Maditiriknak. Apay no agi nanakapay. Mapan kapay aglinong. Ang mga nuahang overland ito Napasubo ak ngamin anaginom idirabi Makamu ka nga rod. No saan mo nakabalan? Agi nanakapay laeng. Uwan pare. Pare. Madi maulaw ak maten. Pare Dario! Sading natayan ko. Adda ka dito ospital. Anya tinapasamak bakit? Napukaw ti puot mo, ije pagtrap-trap ako. Kat, anya nga iti ko na ti doktor kanyak. Na-stroke ka. Apay nga ajak maigaraw ti kagudwa ti bagik. Na-paralyze ti kanigid aparte ti bagim. Anya, sana mabalin bakit? Kasanwak pa itan. Saan ka ngagsangit? Ta saan ka maangamin apaanawag? Kasano nga rod bakit? Sa anak to ka din na makapagna. Ag-therapy ka. Tapno adapay namnamam a makapagna. Apayada kayo timay dito ospital, nanang. Ayan ni Tess. Naginanamo di asawam Mabannog iti trabaho. Sakit agpuyat. Iswasyak mo timang bantay itaken ka. Kasta ka di. No saan nga may nanatangken ti ulong. Saan akastoy ti pagbanagam. Agyaman ka tanasingput ti asawam. Uwan nga rod, nanang. Agbababawi akon kadagiti madingar aramidak. Isardeng kon dagiti madingar aramid ko. Uwan naibagam ti kasta ta paralyze kan. Nanang, sa anak nga ta na makasubli ti sigod. Kunamo ti asawam, nga ag-therapy ka kanaw. Tap nagsubli ka iti sigod. Sapay la ko mga rod, nanang. Sapay la ko tamaanusan naklata ti asawa. Makaruwar kan dito ospital, Dario. Agsublita every week para iti therapy. Agyamanak bakit Agyamanak iti amin nga anos mo kanyak. Ikarik, agbalbaliw akon. Kunamlaang data gaputa paralyze ka. Saan bakit? Nakapagpanunot akon. Si kala nga asawak ti makatulong kanyak. Itanya man arigat ko. Katagyaman ak unay ataman anusan nak. Ikarik, no dumteng to ti panawa na makapagnaakon. Aramidak ti amin nakabalak. Tapno makapagsubadak kan ka iti kinasingpat mo kanyak. Jakam mo kan ka, Dario. Jakam mo no mamati ak iti bagbagam. Uwan bakit? Ipanagnak kuntokin ka dayta.
Maragsakan ako unay, bakit? Kamaudyanan na. Makapagnaakon, nga oray awan usar ko amuleta. Agbaliw ka mo nga taitan, Dario. Namnamaan ti panagbaliw ko, bakit? Kati karik, ano si kanto mo ti agkasapulan ni titulong ko. At dakto matakanayon iti sibay mo. Saan kanto matabaybayan? Ay na, nagsaya atin adeng ganday ta nga ibagbagam. Amumat siguro no kasano ti panagayat ko kan ka. Iso asaan ka abinaybayan. Diyak pagduaduan ti panagayat mo kanyak, bakit? Amok nga ay-ayatan nak. Gaputan na pakpakawan nak, kadag iti nagbasbasulak iti kalabas. Namnamaak day ta panagbaliw mo, Dario. Nagbalbaliwak nga rod anaming pinsan, Mr. Lonely. Gaputa mabain ako iti asawak. Apuro kinasingpet ti impakpakita na kanyak. Impalubos siguro ti Diyos nga agimbagak, tapno makapagsubadak met iti kinasingpet ti asawak kanyak. Tuy pagayam mo, Dario. Agyaman pagayam Dario iti deto'y apakasaritaam. Talagamet ang nagasat kay ti asawam. Tauray anya ti aramidem, mapakpakawan na kalatta. Isuarum banglaeng agbalbaliw kan. Agbain kamit iti asawam. Tano itultuloy mo latta ti madi nga aramid mo, amangan, no ditanton, amapukaw mo, ti asawam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Dario, manipod Tagudin, Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kaparang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailinged itinagan a Kathy. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ure anyapay tinaaramidan ti inak. Sumken lata ti asik ken kuana. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Kathy. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kaano ka di manin ang makaawit kayo, tatang? Diyak pa'y maibaga anak ko. Ano saan nyo ati agbati akanayon? Saan tayo mat nga agbyag no sa anak nagtrabaho? Hey, nagrigat magtikas to'y akasasaad tayo sen mo. Kanayon ti kaawan mo. May mayat kumano dito'y lugar tayo ti ayan ti trabaho. Anya nga iti mastrakak at trabaho dito'y. May mayat ti trabaho iti bagyo. Isu nga anusan nyo nga agiin na dayo tayo. Anya pa nga rod. Ano saklatan ah? Sika Kathy, tangay sikati na una. Tulungam ni nanang mo kadag iti trabaho na ha? Day tamot at talaga ti aramidok, tatang. Kanayon kumot at tulungan ni nanang. Alang rod, agpakada ako. Katag singsingpot kayo. Mabisinak ka naggapoy di pagadalan, manang. Mga anak ko ma, ngamawan mo't gayam makan. Mabiit laang tagluto ak. Nung sa di naman nga minan tinapnapanan ni nanang. Awan manin anasangputan ta. Saan mo ka di nga impulong ka ni tatang? Akanayon ti kaawan ni nanang dito'y balay? Saan? Mabutengak mo't. Ang mga no agungat ni nanang kanyak. Noadda dito'y ni tatang. Saan mo't apumampanaw ni nanang? Ngamnaawan dito'y ni tatang. Kanayon mo't tan arumwar. Syakto pa yun ti agtrabaho iti amin at trabaho na kuma. Aglaba, agluto kan agdalus. Sige, agtinulong tan nga agluto, manang. Siyak ti agaron, tas ika ti agisaang. Alaman nga rod ading ko. Sabado ita nanang. Rumwar kayo kadimanan? Katun ah, apay aya.
kunak nga minutulungan dak nga aglaba. Saan na bale, takabailam mat asiksika. Sa dino ka di ti papapanan nyo, nanang. Awanan pa kibiyangam no sa dino ti papapanak. Ti trabahom ket di ti aramidam. Nanang, saan nga amo ni tatang akanayon nga awan kayo dito balay? Kat, anya nga rod ita? Ipulong na, kasta? Diyak kayat nga agapa kayo ka ni tatang, nanang. Iso asa anak nga agipulong. Ngam ko ma, saan kayo nakanayon arumwar? Kasano numaman ni tatang? Saan nak ama pabasol ti amam, takanayon mat ngamin nga awan. Maboringak dito'y balay. Atag trabaho nga rod. Kurang ti diskarte ti amayo. No kumaijay bagyo tayo amin nga agnaad, tapno saan tayo nga agiin na dayo. Saan mat? Ta saan na kano akabailan ti agabang iti pagyanan tayo? Ang damot nga rod balay tayo ditoy. Sayang mo't awan agnaad. Oy, saan nakman abagbagaan akasta si kakati? Anak kalaeng, laglagi pom dayta. Ne, apaya si ka manan ti aglablaba, Kati. Ayan tinalain nga inam. Rimwar, uncle. Diyak amo no sa dino tinapanan na. Talaga agaranggan diyang dayjay nga inam. Apay, uncle? Amuyo ka dino sa dino ti ayan ni nanang? Ha? Ay, saan? Ngam adu ti madamdamag ko nga aramid ti inam. Anya ngay dayta, uncle? Saanan arumbang nga maamuam. Basta agsingsingpat kayo kumay ti adim. Sursurwa mo dagiti amin at trabaho. Tapno uray awan ti inam. Saan kayo amarigatan iti adim? Amok matan ti amin at trabaho iti unag ti balay, uncle. Siyak matan amin ti agtrab-trabaho? Nasingpat ka talaga, kaanakan. Katsapay la kuma, tasaan ka nga umalala iti inam. Mabit laang, umayan. Ni, si Kamad Gayam Auntie Dayan, umanig ka ah. Ay, saanan. Awatam daytoy. Si Daniel ka ni ading mo. Kuna ni uncle mo nga ado ti linabaam kat ang mga nusan ka pa'y anak kaluto iti pangaldawan niyo. Saan pa'y talaga, auntie? Agin ina na aglaang sa akto agluto. Inlakaman kayo ka ni ading mo iti linutok. Saan pa'y asimbang pat ni nanang mo? Saan pa'y, auntie? Ang mga nointon bigat to na sumangpat. Ala, awatam nga rin to'y si daan niyo, tamangan kayon ka ni ading mo. Agyaman aklaunay, auntie. Umay kan ading tamangantan. Ha? Nakaluto kan, manang? Inted ni Auntie Dayan to si daan ta. Saan tan nga urayan ni nanang? Mga no saan nga agawi dayjay. Mabisina kon. Kanda bandugak ang naglaba. Iso amangan tan. Sige nga rod, manang. Hello, tatang. Apay nga imawag kayo. Hello, anak. Apay asan nakasungsong bata ni nanang mo? Nakaturog ka di? Kuha, tatang. Saan pa'y asimbangpat ni nanang? Anya? Anya to orasan? Sa dino tinapanan na? Diyak amua, tatang. Saan namat nga imbaga? Kanayon ka di akas to'y aramiden ni nanang mo? Kuha, tatang. Saan nyo nga ibagbaga nga imbagak Tama nga noong tanak. Wen, kanayon asaan nga agaw-awin. Kanayon ti kaawan na dito'y balay. Anya ti impulpulong mo iti amam, ha, Kati? Sana ka nagpulong, nanang. Imawag iti awan kayo. Kat imbagak asaan kayo paya simmangpot. Makaungat kanyak ti amayo. Iso ang pumanaw akon. Makaammo kayon. Total, kabailam matan adakda kayo laang iti kapsat mo. Apay ngay apumanaw kayo, nanang. Sa dino ngay ti papanan niyo. Saanan arumbang amamuam. Basta agsingsingpot kayo iti kapsat mo, ha? Agpakpakaasi ak, nanang. Saan na kami kumamot a panawan ka ni ading ko? Saan na kun amalapdan, uray anya ti bagbagam? Saan kun nga ay ayatan ti amayo? Iso apumanaw akon. Total, dadakkel kayon. Kabailan yun, ada kayo laeng ken ading mo. Tatang, timanawan ni nanang.
Baybayan yun ti inayo. Kabailan nyo matngatan iti kapsat mo. Nga uray dakda kayo lang di tabalay. Sa nabale, taaddamat ti kapsat ti inayo dita. Nasingpat mat kada kayo ni Uncle yung Arman, saan ka di? Wan, tatang. Uray ti asawa na, ni Auntie Dayan. Nasingpat-mat kada kami. Nasayat mat nga rod. Ibilin kayo latan kadakwada. Awagak ni Arman, taibagak apakikit-kita na kayo. Kaano kayo kading agawid, tatang? Ang mga numabayag pa'y. Agpawitak iti kwartayo kini ading mo. Sigalatan ti makamo agumatang iti masapsapulyo kini ading mo, ha? Wan, tatang. Nakaumay kayo mo't Auntie Dayan. Iyag ko ti kwarta nga impawit ni tatang mo. Makaamo ka na mangi budget iti daytoy, ah? Saan kayong agbarbarayo, boy? Kat agrigrig at nagtrabaho ni tatang yo. Wan, Auntie. Kat agyaman nak. Kat sursuruan yun, ti tumakdar iti bukbukod yo. Awan kunsin siya ti inayo. Pinanawan na kayong anak na, tasimurot iti sabali a lalaki. Anya? Kasano nga mo yun day ta, Auntie? Kat isumatag dinamag. Adagayam lalaki na anabayag. Ay, unay matan ni nanang. Mas pinili na ti lalaki na. Ngamda kami nga anak na. Saanan aday ta ti panunutam. Tikat di panagadalyo nga agkabsat ya si kasunyo. Saan nyo abaybayan ti panagadalyo? Wan, Auntie. No ada problema, ibagayo lang kada kami ni uncle mo. Nalawag. Wan, Auntie. Manang, siyak ti first honor iti pagadalan mi. Talaga? Agpada ta ading. Uray siyak mo. No kasta, awagam nga rodan ni tatang. Tapagawida mo nintong recognition day tayo. Sige nga ron, awagak ni tatang. Sigurado ang maragsakan lakit di dayjay. Sapay la kumata makaawid. Agawid mo't siguro, manang. Nabayag mo't tinasan ang nagaw-awid. Ay, malagip ko manin ni nanang. Sa dinong nga taitan ti ayan na. Saan man la nagparparik na kadata? Diyak kayatan ni nanang. Mangibabain. Kababain ti mangmangag kong ibagbagada. May papankan kwa na. Oray kaskasano. Inatalat tamot. Oray pay. No napatagta ko makunkwa na. Apay nga ron ngay pinanawan na ta. Tatang, agawid kayo Tada kayon to ti mangyukor iti medal mi kani ading ko. Ay na, maragsakan ak una iti detang imbaga manak. Agyaman ak tas saan nyo abinaybayan ti panagadalyo? Para kada kayo, tatang. Saan mi akayat ang masayang ti bambanogyo kada kami? Imbaglakit din tananakam kayo. Saan kayo nga umalala iti inayo agarang ganjang? Awan ka di ti damag yung kankwana, tatang? Awan bibiyang kun kankwana. Saan akong nga interesado? Ay, basta agawid kayo nga rod inton recognition day mi tatang. Nabayagon no saan kayo nagaw-awid? Wen anak, agawid ak. Sige nga rod tatang, kat agyaman nak. Agpakada akon, tada pa'y aramidok. Bye! Itata nakagraduar ka niti high school. Anya kurso ti kayat mga alaan iti kolehiyo? Ay, kayat ko ti agbalin ang maestra, tatang. Kayat kung tumatlaang ti mangisoro di ti lugar tayo. Adakan ka dayta anak. No iso ti kayat mo, di iso nga ro ti alaan. Si kamat ngay Romeo, anyan tumat a kurso ti kayat mo. Duwala nga natawan, ag kolehiyo kan tumaten. Kayat ko mati agbalin na pulis, tatang. Mayat a kurso dayta. Ala, lalaingan nyo nga ro ti agadal. Tay karigatak mat timang paadal kada kayo. Tatang. Tatang. Nanang? Agsubli kayon? Kayat ko kumati agsubli dito'y balay tayo, anak ko. Ibagayo pa'y kanitatang nanang. Sika kumati mangibaga. Mabainak iti amam.
Padasam adamagan, no kayat nang agnaudak manin dito'y balay. Sige, awagak ni tatang. Tatang, nagsubli ni nanang. Mabalin ka no, ngagyan manin dito'y balay. Ibagam iti inam, nga awan lugar nan iti dayta balay. Siyak tinang ipatakder iti dayta balay. Saan nan amabalin ti agnaed? Papanawam ti inam. Ay, oo, tatang. Kasta nga ruti bagakon kwa na. Nagpuskol matan ti rupa na. Kalpasan na pimanaw. Ita, agsubli akasla awan anyaman na. Awan babain nakit diya. Sige nga ro tatang, ibagak day ta nga imbagayo. Nanang, saan akayat ni tatang? Permiti ungat na kada kayo. Maawatak matkit din ni tatang iyo, anak ko. Alangarod, pumanaw akon. Sa dino ka diti pag naandan nyo ita, nanang. Iti balay ti asawak ita. Ngaman anusak laang. Gaputa babae rumit gayam. Kayat kun asinaan, ngamawan mo't papanakan ako. Kasta ka di. Pasensya kayon tasaan mo't akayat ni tatang agnaud kayo dito'y balay na. Okay lang kanya kanak ko. Maawatak ti amayo. Maragsakan akparakan ka anak ko. Malaksid amang isursuro kan dito'y lugar tayo. Nakaipatakder kan iti bukod mo abalay. Utang ko amin kada kayo daytoy, tatang. Saan ko amaragpat daytoy? No saan dak a pinaadal? Obligasyon ko timang paadal kada kayo nga anak ko. Agyaman nagtatang. Taoredan sa balya pamilyayo iji bagyo. Saan na kami abinaybayan ka ni ading ko? Gaputa kayat ko anapintas ti agbalin abyagyo, anak ko. Nanang, da kayo kadinday ta? Nakakutkutong kayo matan. Anak ko, imbagpaikan ka. Nasayatan ti kasasaad mo. Addan bukod mo abalay. Utang ko amin ka ni tatang dagitoy, nanang. Agbababawi ak anang panaw kada kayo iti anak ko. Pakawanan na ko ma. Dup-dup pa ti babawi. Sa dino ti pagnanaudan nyo ita. Papapanawan da ko ni ti pagnanauda kanak ko. Ngamawan amo kapapanak. Kano talagang awan papanak. Agnaudak to ni iti kalye. Ala, dito'y kayon balay. Saan nga tang agungat ni tatang mo? Siya kung ti makaam mo ang makisao ka ni tatang, nanang. Kumusta mat gayam ni ading mo? Kadwa ni tatang iji bagyo. Iji nag-eskwela iti kinapulis. Maragsakan ak para kada kayong agkapsat, anak ko. Imbagman ta nakapasar ka dito'y bagyo, Kathy, anak ko. Gaputa anda kayat ko nga ibaga kada kayo, tatang. Anya dayta? Tatang, kakaasi ita ni nanang. Dayta tidusa na. Gapo iti panang panaw na idi kada kayo. Tatang, diyak ka ba ulan na baybayan ni nanang? Isupay laang ti inami. Diyak maiturad akitaon nga agnaadlatan iti kalye. Anya ti kayat mo asawen? Papapanawon dan iti pagnanaudan na. Awanan sa balya pagkamangan na. Ket, anya nga ro ti kayat mo mapasamak? Ayabak ni nanang iji balay ko. Ta iji nga agnaad. Sapay ko mata umanugot kayo. Ala, makamu ka nga rod. Total, isumat ti inam. Katagyaman anak, taimpakadampay kanyak dayta desisyon mo. Mangipanagnak adakkel ti respetom kanyak nga amam. Iso sige, palubusan ka iti dayta desisyon mo. Agyaman ak onay, tatang. Da kayo ti pinaka the best at tatang. Ita, bumaubawi ni nanang kanyak, Mr. Lonely. Iso amin ti agisagana iti masapsapol ko, sakbay asumrakak iti pagadalan, apang isursurwak.
Isu nga awan ti pagbabawyak, iti panagnaed ni nanang, dito'y balay. To'y pagayam mo, Kathy. Agyaman pagayam Kathy, iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, addaan ka iti nasaya at panagpuspuso. Gaputa saan ka nagimula iti sakit tinagam, iti inam. Ket dayta ti rumbeng. Ala, itultuloy mo ti agbalin anasaya at atao, tapno agtultuloy met ti bendisyon a maawat mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Kathy, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimit direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.